Podcast affirmation we're back with the bang. Yazi sikulandela wonke umuntu esicabanga ukuthi uhlabahlosile or une story esithize and this ngalezi ikhathi bakhuluma ngecontent umuntu one content ayekisa ba up kanjalo ukuthi umuntu one content samlanda hlale naye la asitshele ngalento ucabanga ukuthi nawe yadinga ukuyizwa. Namhlanje senzanga okuhlukile. By the way igama lami usizwe ngwakaBlose. Namhlanje senzanga okuhlukile sidecide ukuthi sikulandele uMr Msiliku Musa Msiliku ukuthi sizokhuluma naye la ngeinto eziningi ezithinta yazi ke beqhamuka uMusa Msiliku ukuthi sizokhuluma ngani. Hayi your guess is as good as mine. Mr Musa Msiliku khona namhlanje usivashela ema office ethi podcast affirmation ngizobingelela sibe sesingena kuyona. Ninjani baba? No siyaphila kakhulu and ngiyababingelela ababukeli bakho because uyabukwa lana njengoba soshilo njengoMusa kaMsiliku dabukale ekhaya eMzumbe kwaMadlala so ngikhona ke kulezi zinto lezi ezibukwayo. Awukude nenkosi yethu ushinga lapha? No ushinga ungaphezulu kwaNdelo uyakhona Ondelo ba all over now yazwela ukuthi Ondelo ba all over sibalanda bonke abantu njabe ngisho abahlabahlosile sike sakulandela uMusi Mayimani okungenani wakwazi ukuthola isihlalo lapha eParliament sakulandela uBaloyi ubalibongani Baloyi weqiluva ngebhadi ngathi asitholanga isihlalo salando uzwakele Mncwango naye futhi kwangathi akahambanga kahle kuzwakele lapha elegislature but into enjalo zenzeka ebaningi na entertainment Happy Girl babuya khona la oJacinta nendumezulu yobushado kade khona naye la zenzeka izinto kwi-podcast affirmation silande uMusa Msiliku ngizathu esisodwa ke sokhuluma ngesithembu ngoba into engifuna ukuyazi nje oqala Mr Msiliku unesithembu kwa wena. Yeah we're now getting it from the horse's mouth akufuna ukuqagela ngiqale ukuzama ukuthi ngisakhe isithembu ngina 23 years yo so ngina 50 manje yo so mawuthi nginesithembu ngingabeka manje ngithi hayi nginasi isithembu sesidonsile mawubheka u23 and 50 years and makuhlulekeka manje ngibe ngahluleki mina ngiyobe kuhluleka abantu engibafakile kusona isithembu enye into leyo ufuna uyibheke mina as a person yonke into ebekufanele ngiyenze ukuthi isithembu sibe khona siphile ngiyenzile meaning mangabe isithembu sihluleka manje ngeke uze uqale uze kumena uthi Msiliku sikuhlulile isithembu ngivume because yonke into ebekufanele ngiyenze kusukela eqaleni ngizama ukuchazela umamkhulu Macele ukuthi isithembu ngifuna ukuba naso akusikhona ukuthi ngifuna ukuhlukumeza. I've done that. Ngachazela owesibili uma sawulonga sekho ngamchazela ukuthi no akenziwa kanje isithembweni. I've done that. Ngeza kuMayeni ngamchazela ukuthi Mayeni ngifuna ukwakha isithembu. I've done that. Ngeza kuMakhumalo ngamchazela ukuthi ngifuna isithembu. I've done that. Ngeza kuMangwabe ngamchazela I've done that. Ngeza kulomunye ke esingamazi. Yes. So I'm saying awukwazi ukuza kumina ezumseleke uzothi ngihlulekile. Nginesithembu mina es proper. Masihlulekile isithembu wabona unkosikazi ephuma. Kuyobe ngemina. Kuyobe kuyena ohlulekile. Manje uhlanganise nini kwaze kwaba ilaba bawu5 obabalayo bahlangane nini kweyipi age? Ngizokutshela ukuthi waye ngibuze indaba ze-age. No uMacele njengoba ngithi ngibekuna 23 years ubena 22 uMasawuli emdala kunami ena 24 so labo bantu ibona basiqalile isithembu kaMsiliku but it took me about 6 years bengavumi ukuthi sibe khona isithembu bobabili uMacele noMasawuli kodwa uMacele wamvumela uMasawuli no wayengavumi uMacele ukuthi ngiyamvuma uMasawuli she was rejecting the idea yokuthi kube nesithembu so ngimchazela uMacele ukuthi yabona uMacele ubethu mengavumi ngime
ngiyochazela uMasawuli ukuthi asikwazi ukuqhubeka umacela kavuma. But abantu abayi-understand lonto because babona abafazi sebe-4 bacaba ukuthi yonke into ibihlelekile bingahlelekile akubanga lolu no befanele ngiyochaza bekufanele ngilale ngaphandle kwamacela egateini kusemnyango ngizochazela umacela ukuthi ngifuna ukuba nesithembu angivelanga ngaba nesithembu njengoba sesisibona manje sesisi-appreciate sesisithanda imali bisikhona ngaleso sikhathi ibingekho imali lenginayo manje because nginayo manje but bengingakubi kangako no bengingakubi kakhulu because phela bengikwazi ukuthi okay asikhulume ngemoto imoto benginayo beyi1 so bengisuka ngayo kwaMseleko ngiye kwaMacele ngisuke kwaMacele ngiye kwaMasawuli 1 car bezo shareisha le moto bengenazo nabe imoto so bengekubi in the sense ukuthi benginemoto but mase ubheka uyabona ukuthi lo muntu wayehlupheka engenalutho I had nothing kodwa the willingness was there because abantu bathithi ukuthi manje ungaba nemali ungabe na system because imali ayikwenzi ube nale willingness ube nalesibindi sokuthi ungaba nesithembu ayikwenzi kanjalo imali yakulekelela ekutheni whatever problems ohlangana nawe endleleni wasolve but otherwise noma ngabe nganginemali engakanani ngangeke ngibe naso isithembu mhlawumbe besibheka la Msele ukuthi ngiyacabanga ngiyabona amanye ama-shows njengoba wathi umuntu ovela kwi-TV yabona kwesinye isimo ngibuke ngishawa uvalo yabo ngaphandle ukuthi ngathi ukuthi look down upon other people but ubona insizwa ubona ukuthi hayi isahlanganisa yona and kuvela ukuthi akaqedi nala khona njengabantu but sifuna isithembu yabona imali idlala ingxenye kangakanani endabeni zesithembu uyazi into eyenza ngikwazi ukum-understand mina lo muntu ongenamali kodwa ofunayo eyokuthi baningi abanemali kodwa lesibindi anaso lo muntu abanaso so that is why amakhosikazi awo ehlala kuma-town houses iy'ntombi zabo because abakwazi ukuziveza ekhaya kanti lo muntu lo has nothing to lose but akanayo imali unesibindi kuphela so uthi ngesibindi sami ngizoya ngaso kokhuluma nabantu noma nonkosikazi wami ukuthi akavuma ukuthi ngizoba nesithembu uyabona imali ayikwenza ukuthi ube nesithembu that is why bexova udaka labantu abanemali osomathenda abasoze baba nesithembu ngoba benemali imali izobalekelela ekutheni ba manage isithembu ukusho ukuthi kufanele kube isibindi sakho oqala esisebenza ngaso esikwazi ukwenza ukuthi ube nesithembu kuyimake imali lo nayo ikusebenzele ekutheni ube nesithembu noma ungaba ne amount engakanani imali but if ungenaso isibindi khohlwa you can't have isithembu but kunabantu abanjengawo benza isithembu ngathi siyinto fashionable more than usiko or culture yethu and all the stuff but basenza sengathi into fashionable I think emunye umuntu engizombala engicabanga ukuthi udlale ingxenye enkulu kulento yesithembu because ize after engathi uyiregistile umsholozi uyabona into engiyithandayo uthi abayenze ngathi fashionable meaning ayikho fashionable abantu besifazane abantu besifazane inhliziyo zabo zisebukhuni zisenzima ayikho into elula ngokuthi kunesithembu ukusho ukuthi basafana nalabo esasinabo before noma ungaba nemali in fact imali iyona yenza babe nzima kakhulu because usuka ibuke imali akanawo nombono ngithi yena umbono ukuthi ngizoba nesithembu akanawo wena ndodo nalombono so imali imenza acabanga ukuthi kufanele kube eyakwakhe yedwa
So uma ngabe ubona ibhola selikhahlela ku TV lento eningi esiyibonayo ayichaza ukuthi sasiqala kanjani isithembu. You see, that is why ufanele ngithatha unumber 5 kodwa kungithathe 6 years amakhosikazi engavumi. Namanje khona ngavumile amakhosikazi sazowabona. Emalini ekhona lesiyibonayo awavumile. Meaning imali ayenzi ukuthi kube khona isithembu. Kufanele kuze kusuke umuntu ongabonwayo ngomoya ayongena engqondweni yenkosikazi amchazela ukuthi umbono wethu ukuthi lengane yethu ibe nesithembu. So uma ubona indoda namhlanje kulula ukuthi ibe nesithembu oyishayile izandla uyihloniphe ungayithathi for granted because isithembu asenzeki nature yaso sifuna ukuchazwa because uma uthi uchazela umuntu wesifazana uthi ngifuna ukungena esithembweni uthi no ngeke ngize ngingene kuleyonto yamaqaba ngeke ngize uyichaza as if it's a bad thing. So it means fanele wena uyoyichaza as a good thing while yena ichaza as a bad thing wena fanele uyichaza. So that's one uchazela lo muntu lo naye unabantu bakubo abathi sakutshela sathi akakuthandi lo kusho ukuthi ukuthanda omunye unkosikazi ukuthi ufuna ukumfaka esithembweni kukhombisa ukungamthandi lo munye unkosikazi lokho. Yes, ngoba i-question ithi yini le yahlule ukuyenza. Thank you. Wena ubona ukuthi lo muntu uzoyenza. Yes, so kusho ukuthi kodwa yini la yahlule ukuyenza lo qala Mr Msile because wena uyazi ngcono le question akesiphendule kusuke kuyini le lo qala sehlule ukuyenza usubona ukuthi wena thola omunye because angiboni ukuthi ungathi nithathandane for 3 weeks or 3 months uthando lisashasha amashushu wena usuthi usufuna obunye leyo kuyenzeka after some time. Uyazi isithembu sangempela asincikanga kulonkosikazi lo wena ombonayo sizokwenzeke khona lonkosikazi noma engekho. Meaning the idea yokuba nesithembu is not based kulonkosikazi. So ngisho ngenza yonke into ecatshangwa indoda lonkosikazi kodwa indoda mayifuna isithembu izosithatha isithembu. Meaning akukho ekwahlulekeni kwakhe. It's not based ekutheni lonkosikazi uyanelisa noma uyahluleka. It's not based on that. It's based ekutheni le ndoda lena ubhekene nayo iyasifuna yini isithembu. Ungenza yonke into ungayizalela ungasebenza ungafaka imali igcwale endlini mayifuna ukuba nesithembu izoba naso. So manje kukhona ukuthi ngithi lonkosikazi akahluleki. It's wrong ukuphosa that question. Leyo question fanele ubuzwe izishimane kuthina ithi yini angayenzi lonkosikazi. Ngivele ngithi ngizophendula kanjani lo mbuzo ngoba it's not based ekutheni umacele uyanganelisa noma kanganelisa. It's based ekutheni umbono wami njengomusa Mseleko uyasifuna yini isithembu. Bonganginika igaba nje kufanele ezu3 file uyihambe Mseleko uthi sengibonile ukuthi hayi ngiyafuna ukuthi abafazi baka Bloss ebandi. Yeah, njengo Bloss. Yeah, sengifuna ke ukuthatha ke manje lo wesibili ukuze ngicomply ngama do's and don'ts of isithembu. Fanele ngiqale kuphi? yazi Bloss uyangihlekisa. Asikho isikhathi. You see la yabona ngoba lento yakhe igcwala umhlaba wonke. Asikho isikhathi engathi mangiphuma la endlini ngithi si right ekufanele indoda ithathe ngaso isithembu. No, there is no right time because uma ngabe unkosikazi ehlala 3 months bathi abantu nayo unkosikazi ungakamhlalisi usufuna ukuthatha umunye unkosikazi. Mehlala unyaka bathi esahlala unyaka wodwa usufuna ukuthatha isithembu. Mehlala 5 years bathi sasishilo ukuthi akaza kuthande. So there is no right time. So ngikwazi ukuthi ngithi kufanele ngabe wenza lokho kufanele ngabe enza lokho ukuze usithathe isithembu. Ngithi mina mawunombono wena ekhanda lakho Bloss uhleli wokuthi ufuna ukuthatha isithembu uyofika noma inini leso sigaba. Into ozoba nenkinga yayo ukuchazela unkosikazi wakho
because amakhosikazi they are not aware ukuthi anethonya elinzima lokusibamba ukuthi thina sikwazi uexplain. Amakhosikazi they can do that. Asikwazi ukuchaza. Masokuchazela ukuthi ithi unenhliziyo engaphi. Ukhumbula ukuthi unenhliziyo eyodwa. Uqala ucabanga ukuthi yazi nginenhliziyo eyodwa because based umbono ivision kwenhliziyo kanti is not based enhlizweni, is based embonweni. Mawuqeda ukuchazela unkosikazi wakho kube sengathi uyakuzwa fanele ukuchazela abantu bakubo. Abantu bakubo bathi nothe yethi ingane bebeyazi lengane yabo ama circumstances zayo kodwa babethi nothe yethi ingane uyochazela ama colleagues asebenza nawo lo nkosikazi uyochazela abantu besonto. The list is endless. So bonke labantu fanele ba believe. Yebo manje njoba kungconywana manje eshinga because wonke umuntu uthatha isithembu. Esikakhulukazi njoba sasifaka ku TV sesiya understandeka. Besinga understandeki before. But uyicefe kubantu besifazana. Ngalohlelo lokuthi ngenza umnako wethu ngisicefe ka kodwa ukuthi nginesithembu ngisilomo kubantu besifazana. Because I have proven beyond any reasonable doubt wena unonkosikazi oyedwa usho ukuthi uyaciciyela uyaciciyela but I have proven mina ukuthi anginaso isikhathi sokudlala ngawe. Yabo that is why ngithi ngiyisilomo but ngiyisicefe ngomnako wethu because ngenza umnako wethu umnako wethu uyahlupa because uthi bhasopa amakhodwelayo. Baso ungene nje ngicabanga ukuthi abantu besifazane bavele bakuyaje. Funny enough abantu besifazane bathi le ndoda oze ngayo umseleko yazi bengasifanele isithembu sifanele wena. So isiza into engihlangabezana nazo lezi ukuthi lo muntu vela athi ngcono ngibe unumber 6 wakho baba umseleko. Yabona ke manje masesho phambi kwendoda yakhe ke then there is a problem. But imsele ngifuna ukuthi mhlawumbe siqhube lento siyise phambili because ngathi kunemibuzo eminingi kunayo. Sengihlelike manje imsele. Okay. Lento ngicabanga ukuthi though wawusemncane kakhulu but uke wajola. Yeah. Ukujola nje lokho kujwayelekile. Yeah. Okungayona nayo into elula. Yeah. Ukuthi usuke la namhlanje kufanele uyobona abantu. Naye ufuna isikhathi sakhe and all that stuff. Usuke lapha namhlanje let's say uneyintombi ezu5 or 6. Yeah. Understand a lot? Yeah. Kuyi chaos ngokwakho. Yeah. Abantu hleli labakhosikazi awu5 ekufanele uwagculise wonke physically, sexually. Yeah. And otherwise, I congratulate you because ngibona nezingane eziningi ngibona ukuthi actually ubusy uyagculisa. But ugcina kanjani ke konke ke lokho ukhumbula ukuthi siphila isikhathini esibi Mr Mseleko la esithi besidla khona ukudla kube i-disadvantage kuthina as abantu besilisa ukudla kwanamhlanje esikudlayo kusafana nakuqala kuyasilimaza emzimbeni. Sengisho ukuthi wena uyigcina kanjani zonke lezi zinto izingane ekhaya o abakhosikazi ekhaya angalambi Mseleko. Abantu engingabathathanga akumene engathatha i-decision engingabathatha ibona abathatha i-decision. They only realize mase bebuka sesihle isithembu ukuthi kwakufanele sifunde. Obakhona abachitha. Oh yes bakhona baningi kakhulu futhi engangithi ngipresent umbono ukuthi ngifuna ukuthi singene le ndlela yesithembu but no asoze salunga thina isithembweni. And kwaku difficult ukuchazela bona uchazele lo ufuna ukumthatha lo phambili because naye lo phambili wayengavuthiwe mhlambe manje ke it's only now mhlambe la engathi uyazi kodwa ngangayizwa lento yakho but manje sengiyayizwa because it has taken years. Kodwa what we are saying ukuthi sithi silala nabantu besifazane sigudla iqiniso. I can only say uNkulunkulu nabantu abangasekho bami babe khona ngesikhathi kwenzeka lokho ngoba mawubheka abantu engilale nabo ngifikelwe yibona because ngeke ngihlale la ngithi ngisizile angisizanga because ngangingazi ukuthi lo unesifo lo akanaso isifo.
so somehow ba protect umbono wabo because lo mbono lo ngabe ufile yeka manje ukuthi sekunamadoda amaningi after lo mbono but uyabona ukuthi umbono kwakufanele usavewe uvikelwe so bavikela umbono wabo bona base beyangisave kulabantu but akubona bonke abantu ababalenhlanga no abanye abantu bafa endleleni njengoba ngikhuluma nje baningi abantu abafile endleleni but guess what ngikhona ngiyaphila and ngisamile angimile ngoba ngihlakaniphile ngime ngoba abantu bakithi they chose ukuthi sizomvikela uMusa Mseleku but protecting the idea not mina per se because once ngaca ukuthi mina ngingcono ngispecial I would be wrong and I would be misleading kwakuvikela umbono ukuthi nanga umuntu ozosiza asilethele lo mbono ngoba yazi isithembu sinebhadi isithembu sinebhadi kulomuntu osenzayo usivele soniwe uyena isithembu singasebenza kangcono ngiyaphinda ngiyasho uma ngase silidwa amakhosikazi because ukuyochazela unkosikazi wakaBlose uthi ufuna ukuthatha isithembu it's a mission kanti makuyena unkosikazi echazela uBlose ukuthi yazi baba njoba ngihlale ngahlala la ngiyabona ukuthi akusazaleke kumina ngicela uthatha umunye unkosikazi it's very easy manje makuyochaza wena unkosikazi uvela athi yini le wrong osoyibona kumina then it becomes a problem kanti makunkosikazi bashankwankwaza besiphila yeah banethonye limbi kaba amakhosikazi kanti makunkosikazi echazela wena it's very easy ngisho ngoba ungathi wena yazi unkosikazi kodwa ngisebenza umsebenzi otheni anginamali ngizoyithatha blend uzothi sizodla lokho esikudlala egcekeni is different manje unkosikazi mase ayochazela wena ukubuza ukuthi njengoba uhluleka ukondla la ekhaya njengoba la ekhaya sisahlala kulendlu kanti lendla ngiyifuna then it becomes a mission because uyacabanga indlentsha uyacabanga ukudla okusha kanti makuchaza yena uyabona nje lapha kaMseleku khona unkosikazi engithi ngimchazela ngithi but fanele uhloniphe umbono athi akanandaba because akachazelwanga kubo if wachazelwa kubo ngokuhlonipha umbono ngabe it's easy for me because ngabe ngithi mangimtshela ukuthi fanele uhloniphe umbono athi wona ngiyakuzwa baba manje akangizwa because kubo wamchazela so unomona for abantu besifazane or ngabantu besifazane abantu besifazane baningi kakhulu ngeke ngibaqede ngisho ngazama usajola oh izancinza phezulu 5 phezulu 4 uzakhona izancinza izancinza let me tell you something uma ngase ngisuke la ngithi angisenazi izancinza ngiyobe ngizimoshile because ma kwamseleku ngibanjwa ukuthi ngiyajola kuyothiwa wathi wena usajola angiyena umfundisi njoba ngila ngincenga amakholwa umnikelo wamakholwa indoda nje eqondile angincenge lutho lwamuntu ngiyasebenza yonke into that you see iza ngehard work yami so akekho umuntu engimncenga ukuthi azonginikelela the mistake eyokuthi ngithi kuBlose angisajoli bese ukujola kwami ngikwenza isono because mangithanda intombi efanele ngiyithande ngiphumela obala ukuthi ngiyayithanda now sengiyaqasha sengicashela wena engakutshela ukuthi angijoli angeke ngiyenze lo nto Blose mina ngeke ngibe I won't create a scene for myself ngizenzela isono wena mongibuza ukuthi ngiyajola because wena uthi ngoba unabafazi abahlanu umseleko kusho kufanele ngingajoli ukutshela ubani lokho ingoba wena unoyedwa so kufanele wena ujole mina ngoba ngina 5 ngiyajola cha ungitshela ubani hayi ngeke ngizenzela isono isidingo singekho uyabona abafundisi ibone kufuze ngabe banabafazi ngiphiko sibaningi esontweni but batshela abantu bathi sinomfazi oyedwa now ke sekufanele badlele emakhoneni because they said banomfazi oyedwa kanti kwakufanele bathi njengoba nginalo ilo osemthethweni lo ngimlobolile
ngamcela ngokomthetho waleliswa, but otherwise mina ngiyathandwa. Then ngesibe ne problem masibona umfundisi eminentombi enhle and maningi mahle lapha esontweni, but because yazi close I problem because uza emqondo usesontweni la kumfundisi la uyayiba umfundisi esontweni uthi angijoli kanti intombi ziningi esontweni bese manje eyibona intombi enhle inhliziyo because iyenye into ifune bese thi ngizosho kanjani because ngithe emakholweni angijoli. Kanti umfundisi methi ngiyajola amakhono ngeke abe na problem because kuyazi ukuthi uyajola lo mfundisi wethu. Manje wena ungibuza ukuthi ngisajola yini? Ingozi uphendula lo mbuzo ngijabulise wena nabalandeli bakho because mangeke ngakujabulisa wena ngathi angisajoli. Mase ngijola fanele ngenze njani? Fanele ngifihle because ngathi angisajoli. Hayi ngeke ngikwazi ukwenza lokho shinga ngisafane ngikhule mina I'm only 50 years ngisazokhula so I cannot afford ukufihla. Manje msele umaintain kanjani because lethu ngathi incane bezu 7 usanabantu mhlawumbe abawu4 kube vele indaba zokuthi kuseneza ncitha futhi umaintain kanjani ngoba wonke umuntu uyasidinga isikhathi sakhe msele advise ngifuna ukuthatha abafazi abawu5 kusenzima oyedwa ngithi mina okululeke manje ngifuna ukubathatha laba besifazana abawu6 or 7 yazi iproblem esibhekene nayo ngizothi bengicala la bandi shoot manje ngiyobuya nini futhi la uyazi problem esibhekene nayo yini Nshinga ukuthi amandla ethu ubudoda bethu sibudelegateile noma sibususile kuthina sanikeza abanye abantu so ibona labantu abasitshelayo ukuthi ukuze sibe amadoda ahlonishwayo namadoda aziswayo ukuthi aziphethe kanjani fanele siphile kanjani uma ngase sibuyele kwiposition yethu ethi thina esilawulayo esishoyo ukuthi kufanele sihambe kanje ngesibe nankinga now sinenkinga ngoba satshela umkethu ukuthi bona kufanele basitshele ukuthi yabo nje mina inkinga engibhekene nayo enkulu izinsuku zami asilawulwa yimina zilawulwa amakhosikazi kanti kwakufanele ngingavumi ukuthi izinsuku zilawulwe yibona kwakufuneka izinsuku zilawulwe yimina umuntu angibone ngoba ngithi inqoko kwakhe ngingena athi ubaba usefikile manje umuntu usethi wangafiki ngosuku lami it means amandla ami angisenawo asephethwe omunye umuntu so now I'm saying to you uma ufuna ukuthatha isithembu unkosikazi lo semagcekeni kwa Bloss fanele azi ukuthi uwena sibona ngawe ungena sibona ngawe uhamba ulawule then ubudoda bakho phethe wena kodwa muke wabudelegate akuthutha wasebenza amalungelo athini ukuthi umuntu wesifazane unelungelo naye lokuthi ngiyamdinga ubabose ekhaya akimdingi today ngiyamdinga yazi amalungelo aphambana neBhayibheli nokukholwa isi amalungelo ayi problem la aphambana nayo yonke into ebhalwe phansi ngokukholwa ithina amadoda efanele sithande abantu besifazana abathande but ngokwamalungelo abantu besifazane efanele basithande sibo 50-50 now there is a problem there because ithina kufanele sithande not the other way around now abantu besifazane sebeyasithanda kusho ukuthi amalungelo ke then ase problem once abantu besifazane ba understand ukuthi ukuthanda okwethu then ayikho into yamalungelo ikuphi into yamalungelo ngizongitshela ukuthi namhlanje ngiyangidinga kusasa ngiyangidinga imina ezindoda kufanele ngithande when you receive the love from me manje wena Bloss ngeke uzube naso isithembu because usacabanga indaba zamalungelo usacabanga indaba zeinsuku there's so much but isithembu umsebenzi
yeah isithembu somsebenzi omkhulu ngeke ngiqamba manga it's hard work indoda engazimiselanga ukuba semsebenzini ayisoze yaba nesithembu indoda ezimisele because remember into engasishayeli ngayihlombe noma belungu abangashayeli ngayihlombe is management part mina I manage umuzi wonke lwakamseleku I manage ukuthi nginolonkosikazi I manage ukuthi ngila yes so the management it's a skill umuntu ahamba ayohlala esikoleni athweswe ijazi ahlonishwe ukuthi ufundele waqeqeshwa so can you see the management that I do it's quite a lot so fuze noma kuwe kudlubula undeni lapha lalapha kodwa and mina ngimanager kabi ngimanager nama feelings because ngithi ngimanager kube khona umuntu othi angimanage kahle ngiqale phansi ngibheka ukuthi yini engayenzi kahle so anikwazi aningihloniphi ngalokho nibuka indoda enesithembu what about the management part because I am managing finances sex ngiyimanager isikhathi ngiyasmanager there is so much that I'm managing but indoda eyodwa ilele khaha ithi ifana nomseleko there is no way and umanager lo mfana wakho futhi nayo sibendi uthakafani nawe uthatha system yes because you know why lo mfana ku critical ukuthi abe nesithembu it's because isithembu ngokombono sizofa uma ngabe singadluleli kwi next generation isithembu sisebenza kahle okay amakhosikazi but abantu abenza isithembu siphile ngempela izingane so if izingane zis-reject isithembu then awusenzele kahle that is why indoda enemali ingathengela unkosikazi umuzi lapha eDurban North omunye imthengele khona ngapha eSouth Coast akusona isithembu leso because izingane ezikhula zingazana that is why amaSulumane athi nisherisha ngishi aphula because fanele ozwe ushukela kule aphula nalomunye alizwe then siyaphila manje amakhosikazi abona siwahlalisa ndawonye bese cabanga ukuthi uphukuphuku akona ukuphukuphuku ukujula because isithembu ufanele siphumele einganeni uma ngabe izingane zakwamseleku zithi azambi isikole esodwa noma zinikezwe imali efanayo then anginaso isithembu noma ngingasimanager samakhosikazi remember amakhosikazi afikile la ekhaya izingane ezizaliwe la ekhaya so ibona abantu ekufanele basiphile ngempela isithembu izingane then amakhosikazi so uma ngabe umpumelelo lo ozalwa yimina engasibambi isithembu asiphile asenze futhi noma nina ningangipraise ngiyobe ngihlulekile as a man so fanele sisibone kuyena and yazi enye into abantu abangayi it's good ukuthi umpumelelo afambule enze yonke lento eniyibona i-age imvumela ukuthi enze kanjalo by the time efika ku 25 30 uzobe sephunekile eseba matured enough ukuthi sesingakwazi ukuhamba indlela so kwamanje mina I'm happy ngokuthi wenza ama mistakes because ukwazi ukuthi menza lama mistake ngibuye ngihlale naye phansi ukuthi yazi kodwa bengafanele wenze kanje bekufanele wenze kanje but kunendoda esabayo ngisho ukwenza lama mistake so asoze sayibona ukuthi izoba indoda enjani at least lo wami umfana niyakhuluma ngaye niyambona it's good ukuthi wenza lama mistake ngikhona nguyise ukumtshela ukuthi hayi but yazi lana bengafanele wenza yes bekufanele awenze ngikhona angangilindi ngize ngihambe kuyima wenza ahluphe omkakhe because then it becomes a problem bafanele bafika omkakhe bahlale bathi wasikhandela indoda umseleko besho umuntu okhandwe yimina manje bazosho kanjani ukuthi ngaba khandela indoda umuntu ehlupha bona bazongizonda bathi yazi azange awenza umsebenzi yazi msebe bengifuna sicacise kakhulu le mali yabona because angikho happy nginokuthi umuntu ocabanga isithembu okay umuntu ufale engabe
i-common sense nje ithi umuntu affordayo okay umuntu okuzuthi ngalezi ayikhathi umuntu fanele ocebile so to speak yeah athi bakha imizi lakuthi ngwashaya bakha imizi lapha kwazi ukuthi la ikamamthimbu wangjalo la ikaba ucishe waphathuka la ikuphi la but lawo malawo abo understand lo but ngoba phela isithembu ke uthi hayi ukuthi esomuntu rich sengibheka into yokuthi siphuma ko forum nangu baba una forum usefuna naye ungena naye mbandakanye nalazi igwili lezi eyinesithembu okay but amandla akhe awamvumi kahle mhlambe khona into efanele siyivume manje iyona into engifuna ukuthi ungangithatha ungibeke kuyona mhlambe khona into efanele siyivume manje ethi isithembu samanje sidemand imali kodwa akuyona imali that is why ibillionaire divorceile billionaire akhona ngingakubizela wona manje George Bezos or Bill Gates billionaires have divorced their wives because imali ayenzi le ndoda esiyifunayo that is why ke manje say emphasize ukuthi iba ile ndoda esiyifunayo bese uba nesithembu kodwa imali kusolvela it makes you manage yabona inkinga eziningi ezilethwa isithembu so mungenayo imali in fact akuyenze sense ukuthi uthi uhlulwa ukuhambisa le ingane zakho esikoleni manje ubuthi uzoba nenye ifamily it doesn't make sense because kungcono because nonkosikazi uyazi part of the things esikwazi ukunegotiate ngazo imali because unkosikazi ezinye zezinto engiyishoya akayi accept us accept her because I put money on the table exactly ngithi if uthi ke sinenkinga enjena ngizozama ukuthola omunye umuzi ubungafuneki lo muzi ngiwenza ube priority yakhe so imali helps me to solve ezinye zeinkinga engibhekene nazo kodwa ingenzi ngibe ile ndoda engamanage the family enesithembu so kusho ukuthi mase sikwazi ukudraw leyo distinction ukuthi amanye amadoda esiwabona efika in my show especially umnakwethu ezofuna isithembu akekho financial fit ngoba izinto ezifike zifunwe lapha uyazi ukuthi isithembu is very interesting and it's very natural amakhosikazi ami akamusa Mseleko asangibuza ukuthi uyoqedela nini u1 2 3 ongawenzile lapha ekhaya kodwa labantu bahlala 8 ezini bahamba ngezimoto ezikhokhelwa yimina ngisho amasondo afakwa yimina abakubali lokho uma sebefuna ukubala babala lezi zinto engingazenzile lezi engizenzile bangazibali meaning imali per se ayikho complete ekutheni ingenze ngibe le ndoda efanele ngibe yona so indoda engenayo imali kuba wise no izothola kanzima because noma ingathi iyazama but mayingenayo imali it's a mission beyuwena usena 23 yeah my mina usena 23 uthanda ukuba nzima yeah kodwa manje amakhosikazi ke esekhona qali ngoba lento right bese compare nesikhathi sedlule ayengasebenzi indoda yayicibile yeah manje wena uyaphuma ngenze example akazi noma yasebenza yina wakho uyaphuma ekseni uyophatha unkosikazi ngalawa uyaphuma naye uyophatha is it okay isithembu right okay into engiyenzile mina ngikwazi ukuthi isithembu sibe khona in modern days okay unkosikazi mengasebenzi uba nesithukuthezi yena as a person uba nengcindezi ethi yazi kodwa ukuhlala ngilinda ubaba kuyi problem but into engiyenzile mina Musa Mseleko noma bangangincoma noma bangangancoma abantu ngikwazi ukuletha isinkwa kwaMseleko ebengeke sibe khona
for the fact ukuthi wena uhleli phansi ubuka amakhosikazi ami imali le it is not free so leyo mali ibenefit amakhosikazi so whether amakhosikazi awagcina iqhamuka nama-shows awo yes ngaphandle kwamsebenzi whether amakhosikazi ayangincoma noma angincoma it doesn't matter but ngikwenzile lokho and I have achieved it so akusona kodwa isithembo esiright isithembo esiright esokuthi a wife must be a housewife nami ngi-understand kanjalo msili yes kusho ukuthi somehow ngi-achievile leyo nto ngokuthi amakhosikazi angakwazi ukuhlala angasebenzi at all kodwa adlula ithola imali le mali le unkosikazi omunye la ofanele avuka emsebenzini because ayithola wona ngokuthi asesithembweni ngoba nohlelo olidlala ku TV olwenza ihola imali unkosikazi meaning ukuba sesithenjini kuyibenefit kuyinzuzo unkosikazi wami uyabona unkosikazi wami uma ungambuza ukuthi uncamelana ukuba sesithenjini ongabi khona angathi uncamela kusesithembweni kodwa akusona isithembu asithandayo ilezi zinto ezenzeka kulesi sithembu sala ekhaya so meaning uma ngase unkosikazi wami ekwesinye isithembu angathi no angisifuna noma ngisibona isithembu because ayikho into ayizuzayo ngokuba kulesa sithembu so lesi sakwamsele kusesiyinzuzo kuyena hayi uyangikhuthaza ukuthi ngibambe khona manje bekuqhamuka unkosikazi wakho omunye emthiliwe athi ucabanga ukuthatha indoda yesibili ngisho kanjani into enjalo angithi siphila kulezi ikhathi zamanje akuyona ngisho you see wrong mawuthi ngihendlisha kanjani as if into engenzeka you see we are wrong kade ngikukhuza ngithi yazi lo mbuzo wakho awuthi ngichaza I did not sign for that ngesikhathi unkosikazi ngikhuluma naye ngithi ngiyamletha la komseleni angishongo ukuthi ngelinye ilanga lo nkosikazi lona uyokwazi ukuthatha enye indoda because lo nkosikazi oyedwa singamvumela uthatha enye indoda kusho ukuthi wonke umuzi ngubulele because yazi isithembu sihlupha uma ngitshela unkosikazi oyedwa ngithi la ekhaya sikwenza ukuthi wabonakala esekwenzile the assumption kulamanye amakhosikazi ukuthi ukukhulume nobaba bavumelana kusho ukuthi into ayenzayo imvume kababa meaning uma lo nkosikazi ethatha enye indoda eyifaka la kwamseleko nalamanye amakhosikazi angakhulumi ngendaba zami zeyinkinga engizobhekana nazo because sisazoke sibanga ingane nale ndoda because ingane phela ihlala 9 months eswini somfazi akulalwa naye kanye kuyalalwa naye nje noma nini so kusho ukuthi manje sisazoke sibanga ukuthi ekabani lengane sisazoke sibe ne competition enjalo and unkosikazi ngoba ngiyindoda yesintu ufanele aphole meqeda kuteta ngisazoke ngilinde u6 months ngilindile ngingalali naye ngihlonipha lenye indoda ngazi noma yamshosholoza yena so seningi izinto ezama complication angafiki kuzona yazi bengifuna ukubuza mhlawumbe before sivale emseliko leto yokuthi kufanele umamdala avume okay bengifuna ukungenisa omunye unkosikazi mhlawumbe wesibili mhlawumbe noma wes4 kodwa ulele uconsultant the first wife asizonke isikhathi laba abanye aba exist no ukuthi aba exist no sekusho ukuthi abanazwi ekutheni ufuna ukuthatha but wena mhlawumbe bengiba personal ngithi wena kufanele uye kumacele kuba umacele okunika ithiki or ayigxivize lento athi ayenziki uma ukuthi ayenzekileke umseli uyanqaba ke manje umacele njengoba sike sibone lapha ku TV ecelweni zakho ufanele iphele leyo nto ingabusenzeki isifiso sakho sokuthatha isithembu usikhahlele ngoba i-first wife ithe no ithi ngiqale ngasekugcineni unkosikazi lo kuzavume ublows ukuzenzela ekhaya wancengwa akavelanga
uBloss mehlangana naye lapha ethi ngifuna ukuthatha ngwenza unkosikazi wavuma you negotiated you persuaded her ukuthi avuma so nesithembu sinjalo you persuade uMacele umchazela izathu zokuthi kungani ufuna ukuba nesithembu aze awuthenge lo mbono otherwise so uMacelo uyena ikhozi yonke lenyaka yakayaka no ngizakulento ke manje ethi ngokwalelizwe siyaphoqeleka ukuthi siyocela inkosikazi oqala otherwise ukumazisa ngokwesizulu hayi ukuthi uyocela no we must inform her ukuthi ngizothatha isithembu but ngenxa yokuthi amadoda asebenzisile isithembu to abuse women sekufanele siyocela aze avuma unkosikazi but if we were not abusing women kufanele ngiyom-inform uMacele no ngiyakuzwa asikho isidingo so kwacelwa kubani mhla kuzothathwa yena hayi ishinga ngikhulule ngihambe wayizolele umseli ungakhohlwa usendele einkundleni zokuxhumana lapha ku Facebook page yethu esina 2.7 million abantu abasilandelayo wenza isiqiniseko ukuthi uyasilandela because siya update indaba ezenzekayo as and when zenzeka indaba yazi ke South Africa iningi into ezenzakalayo nazi nezithembu ikhona sesifike eqathatha kuzona wathi check ama hot takes nje mfoka Msiliko Chiefs or Pirates ngathatha isinqumo sokuthi baningi labantu abasenhlizweni yabo so indaba zokufaka abanye abantu nababenza imali yabo mangwabe oMacele no you see sune problem ke manje unfortunately anginayo leyo nto yokuthi ngingakhetha ngithi mangwabe uMacele amakhosikazi ami so morning person after ayisebenzi lento yokuthi mangwabe uMacele because amakhosikazi ami ayisebenzi no mina ngifuna ukhethe one ngisho ukuthi ayisebenzi leyo nto kade ngikubonela ukuthi uBloss unenkinga yazi wena Bloss esafanele ngihlale nawe nje sidla inyama because une problem yembuzo ebhedayo engafuneki ibuzwe indoda enesithembu yeah indoda enesithembu ayibuza ukuthi ithanda muphi unkosikazi because ayisebenzi leyo nto esithembweni uwathanda wonke amakhosikazi ngokufanayo awakho yes awunayo ichoice mina ngiyakuzwa so economy or business class bophuma okay business class okay no impilo yami ngisafuna kube lempilo yabantu so manje mangabuza associate kwe business class kusho ukuthi usuyithathe away impilo yakho nabantu so ngihlale nabantu so but I prefer ukuthi ngihlale ngibhukhelwe nebantu because ebantwini uzwa indaba obongekuzizwe yabo nje indaba engizozizwa ngokuthi ngihleli nayo ziningi kabi but lapha phezulu azekho indaba engizozizwa so uncamela ukudla out noma ukudla kwasekhaya no ngiyathanda ukuthi ngifika kanye uyazi wayibuza indaba okay nazi ke insuku ngifika kanye so unkosikazi akahlolo kungiphekela kanye athi uyothenga hayi lo nkosikazi ukuthi ayikho into ayiyona ngiyakuzwa besifaka nje le ubuza Msiliko onesithembu ke salindileke ngoba kuthiwa khona wesi5 ozayo walanywa nkosikazi ishaka njalo Msiliko bese xina abantu besifazane lapha obabona ukuthi banyanyani buka ukuthi awuyazi kwakuyazi lento uthi walanywa nkosikazi basobha makoti njalo ngikhohlwa manje but ke ungasilandela nje bengishilo inkundleni zokuxhumana uzosithola Facebook page na YouTube uzosithola podcast affirmation thina sihleli nawe nje ngazo zonke isikhathi ukulandela bonke labantu obabonayo ku-TV bezoyiphendulela bona I think isifundile nje kuMsiliko nesithembu ukwena ukuthi uyasithatha noma awusithathi isithembu kodwa mina nje brotherly advice you must have amasenti before ucabanga indaba zesithembu otherwise uzolambisa ingane yabantu don't sit there do what I want to do if you do it please take pictures see you in 7 it's a wrap sharp